clear tu te chibai vekule Israel le Hamas in January ni som pokwa tanga Gaza Strip in ka hai an puan huwa Gaza Strip a chengte chhawmdawlna tur ei tur le mamo dangte metric ton singthum le sang ni chuang thon lu ani to ti UN Food Agency World Food Program chon an tar langa Gaza Strip an ka hai puan thokhatna kalpui me ke ka rok o tura ti ni thasom panga chuang anin do hnuwa in ka hai puangin in remna an siam hnuwa Israel le Hamas in an mi mante anin thlengton Gaza Strip a cheng te tan ei tur le chhawmdawlna thang thon lu mek ani pokani Israel chuan an remna an siam angin Gaza hian chhawmdawlna phurhluh truck zarok chuni tin alu an phal sak don tian lo sei to boka in ka hai puan nuwa truck hi sangli le jani alu to ni in Israel am chuan soini ani tin chhawmdawlna thanem tak lut to ma se kong chia le bom pu mai hlo thon oma alana satawangin asem chua kong har satna hana tok ni in humanitarian group te chuan an tar langa chhawmdawlna phurhluh truck te hi Gaza maram le chimlama an lut ani in ka hai pon ani ma pokhan chhawmdawlna hi thon lu reng ani thawa ma se motor lut thaiza tero Israel lamin an bithlia sakani truck a an thil phur te chu am group ten an rok sak fawa chhawmdawlna thok tu ten bai an to thina wang tele Israel in an thil sem dan te an dik sak reng boka wagen ra satna an tok phone in humanitarian group lam chuan an soya ma se Israel chuan UN le humanitarian organization de chu Gaza mi puide chhawmdawlna le puina tur phurhluh ani hnuwa po asem chua konga an thok thatok lo ni in apu ve thung ani UN Palestinian Relief Agency UNRWA chuan Israel in Hamas thurol puya puwa aram leilunga na tho khap to ma se West Bank le Gaza Strip a Palestinian te chhawmdawlna an tho chun jom zel thu an soya UNRWA Communication Director Juliet Tauma chuan Gaza an mi le sate an lo om thu le mi puite mamo po an la phurhluh zel thu asoya an na tho ti buai le dan cha an ni chuan Gaza a en ka haipon mek chu a chiat pha al om thu te po asoi pokani kan thriat to angin UN Palestinian Relief Agency UNRWA kan ti hi Israel chuan ngun takin a thli thlai a thlir vel thina an hmalaknaah le an thil ti a hian Palestinian te tran puina le a Hamas te po ral thuam thlenga an chet vel na konga mi tangkai ni an threda wangin kongthang thakin Israel chuan UNRWA te hi alo soi selin an na tho chong changa te po har satna lo siam fo to ani ti te po ka kan thriat tel na thome heti la hian US President Thlanthara Donald Trump chuan Arab rang te hna Israel rama Palestinian omma bik tikin Gaza Strip a chengte thon chua tur chong changa thu le la anaya khami channa kha Arab ram ten channa haram pe veta a chumi channa chuan Arab ram rang Egypt Jordan Saudi Arabia United Arab Emirates ba ka Palestinian Authority le Arab League chuan US President Donald Trump an Gaza Strip a cheng Palestinian te Egypt le Jordan ramason chu arotna chuan lo hnola Cairo a meeting an nei zowa thu chu in Trump siamin Arab ram de hian President Trump rot na siam chu Gaza Strip a boruak monom siam na tur ti chathei boina na jok cho theina le Gaza mi puite thlamong taka an om theina tur ngai tu lona ani ti nan soi ve thunga President Trump hin January thla khan Gaza Strip a Palestinian mi cheng te chu Jordan le Egypt a son chu rotin rampani roi tu te po anor thu asoya hero man nei reivak lo emo rei tak emo po kalpui thei ani tur thu asoya Israel official te point Gaza Strip a in dautan tirlama khan civil mi te son chu chungchang hi an lo soi to bokani Egypt le Jordan ramba ka Palestinian mi te ngai point Gaza an so san chuan Israel hian an kir le an phal sak lo an lauti an soya Egypt le Jordan hian ratlan tam tham tak an lak lu chuan an ram economy ba ka sarkara pongong thalo ani an lau bokani Jordan rama hian Palestinian mi hi makta duai ni chuang tu na hian anom mekani heti na hian US President Donald Trump hmalaknaah langsar tak pakhat WHO atanga US in note do na tur tuthlung assign nuwa khan WHO hi an re na ngoi do wangwanga tu na ya hian WHO roi tu ten thu le hlan ron nei veta a UN Health Agency World Health Organization WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan ram rang roi tu ten hena WHO atanga in nu do tum tu US chu atu thluk na siam ngai to thale turanor turin angena US President Donald Trump chuan COVID-19 threleng do konga WHO hmalak dan diklo le in siam thata ngai na te siam thalawa puin WHO atanga US a in nu do tur thu hi lo puang to ni USA WHO donor lian ber ni in kumsang ni somni pali ni nga chunga
WHO budget US dollar tluk le den on 6.9 atanga 14% za asom pali lai mai US dollar makte duai zakwa somret le paret kha US in atumania hei wang hian WHO in hmalaknaah kong rang hi US ko ta ain khat lian le ani karlem ta aram rang palai te na close door meeting an ya WHO hotupa chuan US nor tura ram dang roi tu thi ngenin atel chunjom lo chuan khovel huwa pa rileng le risel na lam hoi thil poimo de chu a revelo fo don ni atia ngen na asiama amai ro chu US yan WHO atanga in no do na thule la an nei hi anti top mai narin omlowa WHO hmalaknaah le khovel mun ranga an chet vel na le an hmalaknaah poin kong tam taka chanar satna asiam sak ve ngei arin ani